u drugom i na početku trećeg perioda sve do početka glavne paše formiram oplodnjake za proizvodnju matica za svoje potrebe. Rošusovu podnjaču postavim na svoju poklopnu dasku koju sam prethodno zamrežio rupu od hranilice, da nam toplota ide u sva tri odeljenja u namjenskom nastavku kroz otvore na rošusovoj podnjači, tako da nam ne bi zazebli matišnjaci ako bi u tom periodu zahladnulo. Na ovaj način dobijam uvijek dobre i kvalitetne matice. To je proizvodnja matica za vlastitni pčelinjak i ako koja pretekne u bliži komšiluk se prodaje. Oplodnjake uvijek postavljam na jača i produktivna društva. Na kraju zadnjeg turnusa ostavljam jednu maticu i pravim manji roj. Te rojeve mogu odnijeti na drugu lokaciju udaljenu od 6 km i više i tako povećati vlastiti pčelinjak. Ako radim na istom pčelinjaku, ovo je oslobađanje korpusa od oplodnjaka. Prebacivanje u standardni korpus roja koji je napravljen od oplodnjaka. Onda uzimamo plodište sa maticom osnovnog društva, postavljamo na drugu klupu ovdje ćemo sad dodati jedan korpus sa urađenim okvirima. Na starom mjestu ostavljamo 3 okvira sa leglom i okvire sa medom i polenom. Preko duple mreže uvodimo roj od oplodnjaka sa mladom maticom. Da poprimi miris donje društvo zato što je ostalo bez matice. Evo, ovo smo formirali, uzeli smo kompletno plodište od produktivne zajednice, prenijeli na ovu lokaciju ovdje, formirali jedan dobar roj koji je bio iznad produktivne zajednice, njega smo sad preko mreže. Donji korpus su ostali bez plodišta i bez matice. Ovaj roj koji je formiran bio ovdje u ovom korpusu, to su sastavljena 3 oplodnjaka. Ostavljena jedna od matica, sastavljena 3 oplodnjaka i napravljen je jedan mali rojčić koji je bio iznad produktivne zajednice. Prije
prenošenja plodišta na drugu lokaciju iz ovog korpusa smo prenijeli okvire u standardni korpus, pošto će nam ovo za ugodinu ovaj korpus treba, zato što je namjenski, ima proreze za oplodnjake, tako da mu ne pravimo mjesto preko zime na košicama. Ovaj roj prihraniti sa sirupom, kad se izlednica vrati iz onog u ovaj sanduk, tad ćemo početi sa prihranom i onog roja koji smo napravili. Ne smijemo prije početi, prije 2-3 dana dok se izlednica ne vrati, jer bi moglo doći do grabeža. Mora se stabilizovati taj roj koji smo odnijeli na drugu lokaciju, izlednica da se vrati na staro mjesto ovdje, da poprimi miris ovoga roja i nakon 2-3 dana ovaj roj se spaja sa izletnicama koje su se vratile iz osnovne zajednice. Po stabilizaciji rojeva prihranjujemo i pripremamo rojeve za društva za zimu.